أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. غاكري مسلمين توفن نغيت المتيغونا وما ولا قديرا وما القرآن فسر يلو ونا مسنكيا نغي ولا قدير فولي إن شاء الله ونكونتين في سورة البقرة نما توزو ومبر وما رجي سبحانه وتعالى ما غندي ونسيس فلما بي الغول سواب ما ومما ينجي الغافن دي ينجي فانيرا وما رجي بي الغافن دي باتويرا نغان تنغوري علي ألو نما سنكا نغاتو وما ولغد إن شاء الله كنا فلما آية نغمّا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وما رجي سبحانه وتعالى آية أوينغي يهود النصارى ننا نغينو ألغا خيرا نمغورغي نغي ألغا خيرا مانكوتي كلون إنغا توندي أما سندي قد مارا إي ما سمغيبه إي توندي برادي خيرا فغرا صلى الله عليه وسلم على ننما أنغا أتأمرون الناس بيومغي يا مرمني بالبر في فنير بافيرا وتنسون ونعم أنفسكم ويتما نفي فنير بافيرا وأنتم أنوتن تتلون الكتاب وتنن كتاب يغرم ممغيبه في فني غربا كسرغ نارا إسرغ بافي فلا أفلا تعقلون على نغي بيو خاخل منانا وتنغي ما سيتيما أنك نغاكري مسلمي ألغو الله سوابما آية نغانيا وما رجي سبحانه وتعالى أفلا يهود نصارى نمبه كونو حلو ونتنارتو خمغي برفندي لوني لارا إبرفندي مغي يامور لارا في فنيرا ka imri serge ga important nam fala mege ba ni serge tide e banga kata eno berera e serge ba isse se fala dina ku fi fanyira mege be natangu malam mana agatu isinge namma e hinge gafin ni nar ba mara anar wo mari gi na go makori atamuruna an-nasa bil bir wo bege ya mor mana fi fanyira ba fira wa tansawna anfusakum وتنمو ويتما نفيفا يربافي وأنتم أنوتن تتلون الكتاب وتنا كتاب يخرم وتنا القرآن فلم مغيبه أفلا تاكلون ألا نغو فانغا قاغ لسطو وفي فاني نغم فلافي وفانغا فندار بامارا ومبر ومارجي مغاندي ألا غوم فندي في فاني ربامارا واستعينوا ومارجي نغي مسلمي وبور مالي بالصبر سبريرة والصلاة أنسليرة بافي وبور مالي سبر فيرا وبور مالي دينيرا وبور مالي سبر فيرا ألقوي سغفيرا وبور مالي سبر فيرا وني بافي المتندما وبور مالي سبريرا في قرق ونخنسطو والصلاة وبور مالي سليفا نبادي nanan naki sali ala ma soneya mabirin kabe kala soneya tan nagambe ingah kiringi evankata iramali aloka hono sali sogode afanyira kana findi mara sinan na kana findi kenya yora aloka gaso sabura efangana ba wa innaha ala naga nasali lakabiratun wallahi fi bilbili nara arabafi نغي أربا في كوني في قرق ونارا إلا على نغفوه على الخاشعين نغي فندي على يارغاغو يرا نننكي سليم فندي في قرق ورا نينما وما رجينا غاسالي
fi qoro nara non di yetanara ngakire misilmi fi qoro nara ina salimatu na hanna ba afanye fanyira temun dana buha 15 minutes ou bien 20 minutes ina nan tongo makui kono ndena na alamuna sone ya gabe ka fe wanya ga obirema ina va fala salleri barali a fala mana kirina na kadi a ntam programme nden nangira awan wa manga siga menni barma ina kan falari fe ko ngbenara alo marga masangi kana ga ala ma sone ya mabina gabe manato ala ga khaira na ga masin sallallahu alaihi wasallam anaka wumi yutu abara yamin najmi aka falla sali birin asara bama yamin ne anaka ibelagata kanyama igafala akali maniya bar kamali algo malimani kamali alla naka alladina mekanan nanira ndi salimu finde ne kebe kotira yazunnuna ninan la khara yati annahum etamulaqu rabbihim ene marigi nara lammane e bu duniya kyokbe logon dali mane e masibe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fe bila alqamen ngama nenan salira bama wakati ana leri wa annahum iman neman iman la khnara ilayhi akatara bi alqamen ngama raji'un ifamara bilen dinane logon dinali insha Allah alqawon bilen alama wonu alalangi وفي آية نغمى الغامنجيا والفني نغنبا بني إسرائيل ديبه والفني بيبي علي رتوفين والفني نما اتمتين إغانم يوم يخوي شغدي اتمتين برادي خير فغرا صلى الله عليه وسلم على نغا يا بني إسرائيل أنا غوتا إسرائيل دي نك سيدنا يعقوب قادي أسنجي أذكروا ورatu wofin kun yiraba ni'amatiya ala naka manemera allati nemenamma an'amtu alaykum nemenaka fi woma wa anni ala naka ntamman faddaltukum wura fisane ala alalamin wuga wakati mikiyebe nanaka wuga yamane wuga wakati ngura fisane nemri bilimbe wattaqu yawman bawuga gulloge yara la tajzi nafsun niraman demu sarfira bama an nafsin niraman demu logona ga shay'a sisira kam kina kan siga wal fanyinayi ikil dunya bi ala batuinayi ala yara gawina igawali yama alima ibarafindi kunna fanyira kuna ka isgana aga masin nira mandemu abama nira mandema shay'a sesendira algiyama logoy ala na khawumbe ay bete ana yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yawma idhin sha'an yughnihi ana algiyama tellement konto fili nana ne logo di anum babe anum ginenu mori khante ya bilbili na ye nantagi ala na kon logo ne bire gima ne burima baba falam di ama yabi dia falam baba ama ba ma yabi bira mane akawale aga nanana ala na kamba wonga ga ko no logo yara wala yuqbal amam murasuma minha kelfina nira ma yira algiyama logo shafa'atun qarsan dira inde muqarisa man logo me kinde be aka tango fu ala khaira sallallahu alaihi wasallam al qawlu aka qarsa bu algiyama logo wala yu'khaz amam rasuma minha nanira ma ya'dulu kun sarin dira anafuli namfi anga kire ngina kamini alo won dunya to kana gato makende na hal me ka faka fi nara ha kobiri nana anoma na ayelandi umbaratin na mangah kirenyi umalla khara kuna algiyam loe kobiri mu me ko kun sarama ay kobiri so mandei kobiri musuma al gamenge ayira kobiri musuma ga maliki donc me se me kira tanga mal giyama
fu attaqwa Allah ala ya ragawi anun limaniya fiire anun wal fanya khirnara al gawun nakan al jamal wa wala hum ala naga amamuna nibe yunsaruna mali landira wa id alaman naga Muhammad be umanam yamme sallallahu alayhi wa sallam anaka wakati ya kharaman tunye be baba ni Israelan ki kha wakati wo mununa wo metu kono wahayi na kan goroki agoroki ala ka khairana ma alayhi salatu wa salam ala fa masi aga yayi kharan wumbe ala num bani Israelan ki dangi fe na ga neme na kan fema nana na wa id anaka wakati yayi kharan iman tunye be Muhammad najaynakum mura tangane wotan bani Israelan ki min ali fir'aun kilfi fir'aun ganya kan katema fir'aun ganya kan katefi ni munsira bani Israela dima nekinuna ayira kunyi yara misra yasumunakum ala naga anura mimmana khalmara adogoma su al'adabi nyakan kate khorokhora nanya kan kate nanya yuzabbihuna abnaakum anu gadi gami nan konna gabama wa yastahayuna nisaakum aw gadi gine talluna inaka afraun agasi matitu afalabe inaka dinde famane sotodi naka ikamenge ya kanama di gamende anaka dofa di gama yona soto mege nan commission do ma ne na sokuma e ko nagaba ala nage frauna nanya kan kate do na wuma na kan finni nya kan kate nya khira wa fi dalikum wa kana fi kui nanan naki nanya kan kate na kan do fi wuma na leri bala'um ala naga nafindi mara yarabinanna wuma tuinanna albalawinanna min rabbikum fatan wa marigira azim albalawi nagan kumbo wa id alaman naga Muhammad be sallallahu alaihi wasallam wakati ya kharan iman tonye be mfi fanyi naga na bani Israelan kebe faraquna bikum ala naga na bone wutan bani Israelan kira be albahra bara al-ghakhir alaihi salatu wassalam anaka afala iman tonye be njifan nabane bani Israelan kebe naga babo fa anjaynakum nawra tanga wutan bani Israelan ki baga ma dulema frauna khanya kan katema wa aghraqna ala naga ma dulera ba ala fir'auna na khanyama wa antum watannalwa tanzurun wotiyar ba seti we matoma e madulama wanaga Musa alayhi salatu wassalam fir'auna ta konkama anaka ikakata ikhisama ikafara alaga menga naga aga bani Israel dira mini ikasiga Palestine ina nakra gomma Musa naga bali no aga nyama ga huina ga loima anaga marigi be marigi nyama na nyiki e bara mogolide ala naga be anaga aga babombo atu babombo aga khulira ba naga khara ne wakati kirenyi khubeti na wakati kirenyi alga menga sembera Musa na aga nyama na dangi Musa na aga nyama dangi ala naga ay bete Musa be utrukul bahra rahawan anaka balu akenya na ke ba Musa aboye minena amanga margi makandi ye gadin ala ko frauna no anya manaka no dangide ala naka Musa be utrukul bahra rahwan innahum jundum mughraqun anaka balu naki migine naki nyama na hera e fama madula de yakos ala naka e toguru bakui ye naka dema wotan bani Israelan ki wa antum tanzuruna wotiri we matuma ala naka nene mera bane wobe wa idhi man wakati ya garan wa adina Musa ala naka Musa la yidine 40 laylatan kwetu ngonani agafa turu sinina giyama ngafa ya mori swai ikha sunyi ikha sali anun taurata kitabu
Musa kele gumma na wakati akafa ene marigi kaburu tu thumma ala na dange gambi ittakhaztumul ajla wotam bani israilan ke na sokuiti turara min ba'dihi Musa dange gambi wa antum wotan zalimun kuna findi yatkanni tonya gera tura findi fe wo marigi muna tura gara summa nadanga gambi afawna ala naga diye ankum woma min ba'di dalik ugana tura sofe alara nadanga gambi la'allakum narakinna alako tashkurun wa alkhane tantu kono womu alkhane tantu wa id alman naga waqti ya gana atayna Musa ala naga nasu ne Musa yi alkitaba tawrata kitabira wal furqana anu akiti no afatan fasira la'allakum alakutam bani israilan ki tahtadun wa qamatin alkhasariyera kono womutin alkhasariye sugudi wa id waqti ya gana qala Musa to amasin li qaumihi aqamiqibe ya qaumi anaka mamiki innakum anaka wutan zalamtum anfusakum ubara wuyita kan ni tonyege Musa makeli yo kon sira tur sinina num margi khamma senyi masara bittikhadikum al-ajla wasuqiti fi turara wa batu wa findu marigira fatubu wo yatragbilen ila bari'ikum uda marigima faqtulu anfusakum wo yatakanni jihadi khori naga wo yatakan faga alo tafsir ndi naga alaga menge ya dimina nase tagi inaga debora negelu nakui nege kisi ala naga dianebe kalmara faqtulu anfusakum wo yatakanni jihadi wakawoni ba tura batfima dalikum wagana wali rabafi weni ba tura batfi far wala kirembatu khairul lakum nanam fanwobe inda bari'ikum wama wadal marigiyira ko naraba nafindi mana sabura fataba alaykum ala taala tongobe wagaye trabilenyira innahu barmala khamengaya huwa at-tawwab atanan finde tubi tongumara aka kunyibe na kan nimsa wali ma na ka trabulama arrahim hinnanti namma alaka mengera umbar margi subhanahu wa ta'ala makandi alaka dia wonyunu be ma alaka hinna wonna alaka umalagne boki alaka kinkin wumma wa id anaka manga wakati ya gara Muhammad sallallahu alaihi wasallam bani israilan ki mo dangina kay qultu wutan bani israilan ki tafala ya Musa ina gaita Musa lan nu'mina laka ina wallahi mugumuden kan yami mamuku hatta han kan mara fo nara Allah mugalaga men gayatu jaharatan kene amin mugayatu yati avala lana ya mugatu mugufa konvenki mugufi yukuisho masenyi nannaki masenyi nakam beli masenyi birimbe alo na lo wonfanto meri na kono dunia fendema meri amala esiga ekasa makari afene makartiebe halwa la raguru wa do njata gi modiam khayna fala kafiriya wen bilbil nara ala ka menga guruma munse ma dunia tamma konema to kono ndema ela kono ka dinamma kan mara ko na ginema kan mara ko no adaman dema avena modiam hala ala ka menga guru mekine kay namase Musa be ani tan nakan na falato yudahiuna qawla alladina wa qawayn baramani mekira ne kay finde kafirira ala ka wonno fala fimatu ifefe na fala fu qalatu fa akhadhatkum as-sa'iqatu ala naka nakhi masoto anaki sugu songo ku kirenna halakira barkaj billaga songo wa antum tanzurun no lako woti ko wa matuma anaki khanake mulanna wa fale woti ko bori matuma thumma nadangambe ba'athnakum ala naka wura keli min ba'di
mautikum waga saya danga kambe lon landi nage ala kamenge ya amunsa duwa urabane marigi diyema ala kamenge ya man nakhira keli la'allakum alqutan tashkurun waga la kaneme tantu ala naka nyirabane bani israelan kebe neme betana yala man nakannaba bani israelan kebe wa dhallalna alaykumul ghamama ala naka na lune gumma nugira etanna tih nanaki bengbere nyima khamara filima desert ma e yerma e kaso Palestine takui ala naka nafa ninira naka nalugo wa anzalna man nakaraguru alaykum wotan bani israelan kima al manna mannara naka manna donsi naka nyagu kono ndi naka tungwalo susi a tami naka namula manaki kumira agang alu biyaslai ha wakati konkuye susi tan naka maniana nangil manna kono manna madama donsi naka nyagu wasalwa anun koni sube gilengi ibirin kelma kore ne agoro a prepare ke fata alaka mengera bani israila dima ala naka kulu wodege men tayyibat kelfira donsima nakan senyengi ma razaqnakum wa hasge nakanna ala naka ntoyi fale be emutin ala ku shukude alo wonsa aya foloto albar neme nakan biri matengeki bani israelan kebe emutin ala ku shukude ala naka nege halaki matandi fima ala nanamma wama zalamuna emun tanto nyege naki womun to nyege walakin kono kanu en lokone anfusahum etakanni yadhlimuna etakannan to nyege ngakere misin alha wala sawaba ma alaka menge yana masin kunyi be atan na gaida e kulung ye na gaya fati alagbinara wuli na gaya fati alagbinara fase na gaya ifati alagbinara sumpun ya yuna adama ma alagbinara nananaki adama ala nognera kira bilongo khafala lu qima lu asare gbinara alo ana fala na ge e ga yenelu ifatun yenelu de hamfuri na kan sermona na fi soko kaysa ga man ni ga bu me ne ga bu ma alima itani ta kan nimsakhi itanan na nimse ku na wakati ala na may mun to nyage ko ne yeta kan nan to nyage ala ga wonna la ku so subhanahu wa ta'ala wa id alna ga man ga wakati ya qaran neme na kan na ba bani israelan kebe قلنا على نغنغا مسيبة ادخلوا وسو هذه القرية بيت المقدس تاكي فكلوا وداجي منها تلفين تاكي حيث لنجرايو شئتم نغن رفن وما رغدا نغاير وكياما أغاسان سير وكياما قلما رتاها بوكياما wadkhulul baba wona suma natta na dera wakaso ne sujjadan yetema gurira batuira khurira alkhamingiyabe wa qulu waman ghafala yima sinira hittatum mukumarigi mukubara makhandima yakamu nyunube khafari ala na khawna fala naghfir lakum na khafar manawbe khatayakum wakatan tanyun bera masen dunke masen sone yaki kono kala mu dia konyima a alime tulnan gorogoma ala naka wasana zidu man famne kum masara bade al muhsinin me ko fanji be ne kay findi ala ko sugmira ala ko lu ala ko sugme yam fabaddala alladina ala naka me kay naka masara ba zalamu naka kanto nyage قولا ما سين بترا غير الذي با ما سينيرا قيل لهم نغم مسيبه على تن نغم مسانغه حتتم وما سيني مسين ونا خفر با مغبه ممارغي اتنغه فعلا خنه حنتو a don se ne ke na menni amengi ana tengi ala khine khane dum
amun mukafar masi nya kafala khibe itan naga masar raba masi nyira ala nagam falibe ala naga fa anzalna naga raguru ala alladhina mghima zalamu nagi kanto nyege rigizan kose nya kan katera minas sama kilfi kuri bima kwani nasoto finan sabura kanu yatunu lughi yafsuqun yatunu minima ala khushuqi kui alnahuluna yamayam wa id ana khaman waqti ya qaram muhammad sallallahu alaihi wasallam iman tunyibe neme nakannaba bani israilan kibe istasqa musa tunu fenyitima u atun ma kulera bama liqaumihi aqamihi be yefira marigima faqulna ala nakannaga masin musa be idrib abombo bi asaka iqa khulira alhajara gemera annaka wona fili nakama wodi dar nakama iyaragi igeme yoto na geme khuli sama ala khatinira iye nakama kulagi na yemin mane atokuli usin gemema fam fajarat ala nakamini minhu kilfi na geme isnata ashara aynan kurugulufu anum firin ba lonnile naka bonsefu anum firin nannu na munsa fora nana to kurugulufu num firin nakamini alako bonse yo kirin ma naka abure toro aga yi gafira qad alla naka non dinara alma kullu unasin man tongi birin kirin ma kulun sotone eyama mashrabahum akhaye mindira kulu alla naka wodegi washrabu waman qawmin min rizqillahi kil alaka hasgima wala ta'asaw wana khayradi fil ardi boqiki mufsidin wa findiga boqa kanera ngakire misilmi ala na neme fi adama ma khafi maka kirin namma khafi yama namma ala naka wona ka maneme findi matandi sira qala neme fi ima inaka neme findi almatandi sira itan adama yu munaki ibar findi fin siwadira alama mihina neme soto afindi mengeyara afindi yalanyira afindi nafulira ilamma ikhala nambatu ikha khushu ba wogbegbe nan nafin wogbegbe nan na kobri fin wogbegbe nan na mengeya fin wogbegbe nan na heri fin khala fi tamma ilamma ne khala tantu alla nakay kono bani israilan ki mu alkha mengeya tantu wa id anaka manga ya kharam waqti ya kharam muhammad sallallahu alaihi wasallam qultum utam bani israilan ki tafala ya musa ina musa lan nasbira he mugumunno mugo sabar dede ala ta'amin wahid dunsi ya gali kirima logo manna anun salwa mugo sabar manama fad'u lana rabbak imarigi makhandi mugobe yukhrij aghara min lana mugobe mimma kilfira sansima tumbitul ardu boqisi nakira bulama min baqliha kilfira ayuka sima anake wumarigi subhanahu wa ta'ala ayuka nan kilfala kanun yuka khanason nanaki wureba bareba ne ke bidim min manala halama ne birin na nanan ku bala na kana birin ya karan kirin kirira nanaki wumuno mal qur'ana yonde wa qisaiha anwa lasi na kan fambirin lama abugi kelfe ka kumbusi maba ande linyi liba nabirin na nakwi wa fumiha ana tugosi wa adasiha anu a yeberasi wa adasiha anu atenge dagi ne kay kuyama naki wa basaliha anu yeberasi nan naki alaka menga asikirin nan tungumbe men nakannun namanye nan naki tamari na nan yama tugi na nan yama kana kay tema ye be fanna na yama na khibula manana sonna khala ga menga na birim bala o ma nyoma nanato ala na ka se kirin ye khalifa labi qala musa na ga masi bani israilan kibe atastabdiluna ana o ma sare rabba mane
alladhi sira huwa insina ma adna na handi yomma ya ba wona fin alugeyi kyoki temu ndanyeti khanmara munyeti alo wonna kulun kana ka megine ke walma village bela khaira medi ala fere bili fi na gamma masin kona khana kham fakir dunke nan tongoma ga wala kanna nya kirim biring awal mane ali na sansin yan na suleri nali temu de duniya nywaira telman fere munana nana to Musa e to walfi falana e wo ma sarere ba mane sira na hanyomma ya billadi sira huwa khairu na gamfa manna min sal wakil malaka men gyanam amunyomma anu alaka neme amunyomma Musa na kabe ihbitu awomini wo goro wo siga misron taye kui annaki wo taye tongu wali da ba madannari fa inna lakum hakana wobe ma sitan na sa'altum ubar na gamma qoren alamanaki ala famanen da bade wobe wa durbat alaihim ala naka nakhfani masoto adillatu qurunyira wal maskanatu anum miskina yara ngakire ala taala bara wali skili sabe ala ka fere fi wuma wali da bama fere nakira kono ka fere kamuna wali nakanna bama bela khaira qurunyinara miskina yanara wa ba'u bi ghadabi ina bilon gonera min Allah khonena kam fata alara dalika ala na kan tagira baganaki na khonenu na qurunyi ina soto monfera bi annahum barmeta kanu nulughna yakfuruna inu kafiriya mana bi ayati llahi ala ka bana kuima emuti ya wala ko sode wonsa neme matanga falato abara bode wa yaqtuluna an-nabiyina eman alaqana miyomme faamana bani israilan ki gala matandi sigana han enu alaqana miyomme faqa alo sayyidina yahya sayyidina zakariya ini fagana bi ghayri al-haqq alnaka nondi tanara dalika nahan tagira ba hu manaki bima inanya kan kate soto finan sabura asaw ito alaqa menga matandi wa kanu imannu luquna ya'tadun imannu dangamane alqana ni yaqum wambara wumma rigi subhanahu wa ta'ala makandi ala naka konyi findi nanin humma dangamara ala falaka tonyi naka nata kamera innal ladina amanu ala naka migiye namma nege bara dangan ya alama walladina anum migiye hadu nege yatakan qilisa yahud bala tamunara fallayema nege yatakan vindi yahudra wan nasara eman nege yatafindi nasara wasabiina anun nege findi tumbu batira kanmara maleke batiye iga wakati man migiyo migi amana billah nakan dangan ya alama iga khaira wakati iga dine wakati wal yawmil akhir ana dangan ya alqiyamama wa amila salihan ana wal fayra falahum ala naka nanibe ajruhum imusundira inda rabbihim imarigi yira wala khawfun gahumuna alaihim nakan yema wala hum imam finma yahzanun khisunuma ndeba fi khawal fanyira gakire muslimi nanan wonnaka nakan na dengania e khawati aye nan yiki amu falaka tu adama yuna duniya ifindi yahudra ifindi nasara qali nasari yahudi naka dengania musa ma e khawati musa tunna ala nanamma nasari na danga isa ma dangania isa ma isa ka wakati ala nanamma kono mihu meki ala ka khaira fa khambitu sallallahu alayhi wa sallam nam yomme barakulun afi bar makkenen dine l'islam barakulun mihu na fala inaka ade ndamma isa ka dine nam pratique makan mara musa ka dine nam pratique man nam yomme makkenen gambi ala muni kama bede asare ne be mihu nanatan nabatu khaira fa khambi sallallahu alayhi wa sallam
saremuna ne tambe bala naka inna dina inda Allah anaka dine na kan sarifi ma ala kwani al-islam muslim ya dina na ala man naga ay beta wa man yabtaghi huyo na fayti ghayra al-islam ba fi muslim ya dinera falan yuqbal amara sugma kan yira abadan donc khaira fa khambi dina l'islam makina ngambi me huyo dina beta rabatu ba l'islam ra ya wali mutongo mi yira ala khawlu muslim ya dine ko wa id ana khayman ngawati ya kharan neme na kan fi bani israilan kima akhadna ala nakana tongone mithaqakum wa qala idira wa rafa'na nagaiti fawqakum wa qumma at-tura tur sinina giyara wa nagala men ga tur sinina giyatalne yata na fati bani israilan kiyo ana lo qumma ala gagorema khudu ala naga wasuku ma sira atainakum mbara nakan suwoyi biquwwatin wasambera wadhkuru wumanga finkonyira ba ma sariyera fihi nagaku la'allakum alakutan tattaqun wa ghafindi wa yatara tangamara alkhanya kan katem nanake ngakire misinmiye wumma rigi subhanahu wa ta'ala atanan tinga wombe bani israelanki turu sinina giyatufa birin tinne solloku ala na kakul ma talaya anagati kona kirehon anaga wakati nali selfa na nali mekuyo musali giya gurmane birin salmane kona ba ala taala bati ikrahiya murafama c'est-à-dire afala teku ba ala na afala teku aga mehiga sali anaga fa dictateur yara adam ande na hale sharianna e falmana anda mun wa mabiga ko nanato alla naga bati findi ikhtiyari yara anaga birin ga sugandira ba kono mbara khakhili tan luube khakhili na gam fi faham kana kan tonbi e ma digi batu de na kuy alima itani iyata kan tonya ga summa alla naga nadangam bi tawallaitum o tambani israelan ki wona ko kubesu min ba'di dalik nagiyato bawo gumma falawla ala naka khalinu fadlullahi ala khaf samantiya khamara alaykum wutan adamima wa rahmatuhu anaka nementiya lakuntum min al-khasirin ala naka wallahi wobirin findi mane perdi megira engakere mesinme netantu umay akhir zamani non dinan nak wumfina kan tuqtu ala matandira hal tu adami nan shaytana yatakharam ma al matandira shaytana yatal matandina to afanye tamuna tankulu wonna natungu hal simiti bansan kwe fi na kan dangma kona kirkui kama fi na kan dangma lagne afarinu abuati sigera anu ayenera qala afsamanti ya mara wallahi ngahkirinyi ala naka won perde mane nanan naki na diyeyo ane kelma fami na kay kum alla naka birim findu mane perde megira al khawmatin al khadinara wala qad alla naka non dinara alimtumul ladin nkulun sutom ni kay khafima i'tadaw ni kay naninkum madangi minkum wayama wotam bani israilanki fi sabti simiti yakhshu fi ma faqulna ala nakanna masallahum nebe ndi nakay findi yakhshu ira simiti lokay kunu wo findi qiradatan kulira khasiina nakay qafi qurungi alayra nanaki wo marigi subhanahu wa ta'ala bani israilanki iqa waqati yinne khasariye yekhe musukuma simitima kono wontantu na tonyi mu do wontanga de e khasariye nan nak barma simiti e khasariye kuy nan fi ndekne loko bili rebe alo wompa mislimi tu yime loko to fi ndeko wombe loko bili ra wala mo loko na kambinya ala nakebe simiti loko yekhe musukuma e to tonni na bale ala man fi ra yarabi na simiti loko na ali aya beta nan na falaki
aya ga fa mana guri hanu tugan an bi da kare ma kanna kona la na ga musuma e mo ko taraba e fa mana yime loxe e galiye sa e ko tayiraba simiti loxe e ko tayiraba alko yaki na dangi dimasi e fa ina soko e xana ko tara mini al khadinema ala na kan na ke findi kulera kule ne ke gafi khoronge kon lonni laye ndi na kan na kule xamuna tude xamara ndi nyen naka ala xa menge yamu e xa sawre yete xama findi kulera kona ali sundume nam mafindi alu kule kan mara kose e ga shawante ya nakalune e ga ya gitar ya nakalu alune a parce que a mekin de yo khala matandi ga gbe munania ala ka adali ba adama ya kenya aka findi kulera nde fa naka ade e findi kule yetanana wallahu alam ala nan nakulu en tout cas afrini birin amasenge faja'alnaha ala naka ne findi fe kulera naka na fe findi nata ku nakalan balwira lima mribe bayna yadayha nafira ba nake ya gori wama khalfaha anun nake fama fadi atariga ya garibe mekini ki alamatan di simiti logoyi ne soto wama wa ida tan aman naka findi kawandira wuntam fambe konala nakandi be lil muttaqin ala yara gaguye ala wunna won kan kawandi nanan nake adama fene bore sato evan la mera kudo alu kon alu lagine wonto amaki wongalan gakire ye ala walla fe na kan dangi wombe kempu wakati ndi dangeke fe na ke dangi liberia wakati ndi dangeke nadi ka lantaria nadi ka bu fahamu taria elu nakina han grupu ndi kono eso hulara efinkari tongo e yara findi maki dongo e manake lu takui e galan taria sabura wonna falma heri birin na won goni kono won tumulanki womu wombur rafan bala gine kata e lamadi lagine kamuti ngaborbe amuta bura fima meki na reconciliema neke lang neke te bore fima ala ka wonti wombur ka fima ala ka won findi kawandi memara wa idala na kaymanga wakati ye karan mfi na kan naba bani israelan kebe qala musa ta'masin li qaumihi aqam hibe inna allaha anaka alaka menga ya amurukum aw ya amurma an tadbahu aw kha konnakaba baqaratan ningindira qalu inaka musa be atattakhiduna huswa pe mo fin fe mayele sinanna mo tam fure na kan to na dera fa mamu kulum mo fa ju fure na ma fe fala de be ka mo mali etan san ninge fa fe nan ti mo ra pe mo mayele fe ne alo wonji fala kya na khay ngakire mismi won to ni sura ra folma on naka suratu baqara aqlisa ninge gun me kina kan awa khadi khame atara khadi khame wa kunya khadi khama fa fere to na ya naka batara anasa na fure sa me gbeta kana dera na furi faka mamu kulung alaka mengeya khakil man de nakita gi bawo mo fay toki wonga se amon sayre baba na kana myom menara wonga say fi lonni makorama atof etufa alaka mengeya na ka musabe e ganinge faka lande na ala ninge faka fete musuma parce bar tura finde mari gida alaka masi mari gi manake ba me kami mari gi fakam nde na kana masing awa ne khissa ala nanan ya kharam fi wumbe etafa le mo fin de mane mayile sira qala musa na ga masibe a'udhu billah ana kan tangar fi ma alara an akuna nagalu min al-jahilin si kulun tariyama nanan nakin gahkire misilmi me mayile si kulun tarinara ala na defunde do adama ma ibure akulun afanga suwa munaki nuhumu wama ekenya nde kama sara dunia khayanara emwama hakana khatulinara emwama hakana khafefara emwama khasoto khasebure soto ina khafindi mayele sira ne mayele yahil nara nana talogonde sayyidina isa alayhi salam
enaka talibin dera ma wa ka sahabe ina yera fi enaka bareli afari abara boro enun naga ni yera fi nana anaka de bari khiri nyaako ade bari ma toki nyaako nam yom metan ata yare gi bari ma asa ya ta yinyi nan atan naga kirna na ana kona yinyi tan fiire anan naki atamu yire falla defo den naga ayire nan falla den nagan tofa alla naga won findi mega mayelera qalu inaka fala musa be ya kos be naga mu ganin gefaga ud'u lana rabbak emarigi makan mu gobe yubayyin lana akhalen kenma ya mu gobe mahi yiningi anadi kuler mundara akenya nadi qala musa naga masi innahu anaka marigi ala yaqul amasemma innaha ananinge baqaratun ninge ginen denara la faridun amubora gexi nannaki nyela khafur mara wala bikrun ninge gina dumedi famara awanun anone na bayna dalik nyela khafur yanun sungutun yanan tagi faf'alu wali raba ma tu'maruna wa ya'muruna qalu ina masin nanaki ina valeri na musa morin musa na ninge couleur fala emine se nyera ha imam faima to ina fa imam musa morin qalu ina masin ud'u lana rabbak ima rigi makan mugbe yubayyin lana akalen kenma ya mugbe ma launuha yininge couleur na di qala musa na masin innahu marigi ala yaqul amasimma innaha ana ninge baqaratun ninge ginan denara safra akuleri nirfuyi nara faqi'un lawnuha na kuler nan taylixi ina fa tuy iya lamma nirfuyi kuler gbegbe nan may tasurru nadirin amanna fammane ama tumama kana khama tuma donc ninge kenya nan naki wosiga wa walira ba ala mo ya waya marahna qalu inaka ud'u lana rabbak mun sama rigi ma khandi mobe yubayyin lana akhalen kenma ya mobe ma hi yininge nadi mun fera innal baqara hakeninge tashabaha alaina ibara yaishu moyi monna naganta maniya maburira wa inna hakimota insha Allah khalaqa min gasatin la muhtadun muhammatin gamana yininge ghafira wonnaka kalma ma simfani kunyi sesera bama katina nara katunara amma sai naka insha Allah alaga khair alayhi salatu wassalam umma rigi yata ya marnanana ana wala taqulanna li shay'in ana kayna khama sin findin di khafi inni fa'ilun ina kan tannafi mbinde kana ba mara fu khama sin insha Allah khala khama ngayati ifefe ala khama ngayati mfira so ninge fimfe ku ina kama tingin ninge so tafema qala musa na khama sin innahu ana kama rigi ala yaqul amasimma innaha ana ninge baqaratun ninge gine denara la lullum amura mohi tusiru al-arda bokhi bughafima wala tasqil harsa amam muye fansa manannake amu findiki sarira yekhira abokhi bughakal mara yekhirara kayesa lakwema musallamatun yininge kisrinara na walira bafima la shiyatan anaka ngaibo yo famuna fiha yiningafi ayamu kanaki atore mu kanaki anane afanyira qalu inaka al'an ya kose kananara mohona kanyikulo ji'ita bil haqq ibarfa nondira mogoma lande fanaka fuqar ndenna bani israila takui ninge kirina na ya nete ma na gurma ala wana kana banna to siga na irina fanaka ga molon yisa aga ninge gafima wama kadu ala yamubu fa yafalun na walira bafira
wa id ala naka tem naka qataltum nafsa wa naka ma sai ni bira naka um fa nan karam fe don rek ala naka tem naka wutu ninde ba fadara'atum wunfa amad din woborukum fiha nani ba fi raburi naka itana raburi naka tamara wallahu alaka man ga mukhrijum mara mini timane ma fira kuntum taktumun gufi na hina gumma faqulna ala naka naga masebe idribuhu wa bombo bi ba'dha yininge sube kuntun yesetindira etwasin furema ninge kuntunyi sube kuntunyira furena ka keli anaka belakati mekama naka faka konamu balotande ananan tummasin aman naka lagraya na lagra fe ya gora nara kelfi nanara ala naka bayari kadalika nakine woyi fure to kana ka keli yuhyi Allahu al-mauta adama nakam birim fagama duniya algiyama logwe ni ngarinte maykine wa yurikum ma masengene wube ayatihi alhakaban kura la'allakum alku ta'khilun wotam bani israilan ki woka khakhle soto khanmara adama biringa khakhle soto akunyi nafaka ira kilmane e maqori kha walima ina kanaba alkhawun wal fanya khan won kumma ngah kirenyi misilmi algiyama thumma nadagam bi qasat qulubukum alla naka bani israilan ki wosundu me naka qoroko umbara neme gbegbe yakara min ba'di dalika ineme dange khammi fahiya wosundu me nakalu kal hijarati alu naka geme aw ashaddu qaswa khanmara yanda qoroko gemebe aw ashaddu qaswa khanmara wosundu me naka qoroko gemebe wa inna min al-hijarati alana khanun kelfi na gemen dima lama temun denali yatafajjaru abwamane minhu kelfi na gemen kui al-anhar kuruguli rawayato yemin ma geme nannaki wosunden ye qoroga gemebe ba geme tan yebarmini wa inna minha na gemen dina lama waqatin de yashaqqaq gemay bwamane fa yakhruj afa minhu kelfi nageme alma yera wa inna minha ala naka nagemen dina lama yahbit ala naka temunde asa kilma nagiyama aguru hanlambani abira min khashyatillah ala khayara gaxuyma gaxkire muslimi ala dali na mafifa la fiki ne mu kurasima ne mu makitima ba gemenira sese mu gemima aljam lokoy kono ani nanga man kuti ya garam fe yiki adame be ne alkhane me nakarahi aleda ematingi akakhli fima itunda batude ini na fala na kanna naraba inaraba halamu fabe shitana na fala na kanna naraba inaraba halamu fabe itondi marigi ko sogode mbaga fala wombe ngahkire misilmiye wama Allahu alamu findegede bi ghafilin akhane mohi amma fima ta'maluna walina khanna bama adama birin kirin kirma insha Allah umbar marigi subhanahu wa ta'ala makandi fama dande beneto to kenyama alaka afahamu fi wumma alaka wumma bati tongo alaka dien misilmi ma alaka wonyunu biye khafari alaka sabu ibira birma umbar marigi subhanahu wa ta'ala makandi wonna alqur'ane na kam fasarfi umma fasarfi lonne kama umma fasarfi yetema senya kama wonna ba fi ne jihadi nara lillah alaka mengabe subhanahu wa ta'ala umbar alaka mengama kula umma lagine bori alaka wonna tanga fitinama alaka buen salu mbebe nekina wunyaratu boki matingem fira alaka ele buruma enun neke wama menga ya goma unama sebe e gaga khilifin e ge buru fahamu tu menganira be khuru mengemunera itan nakam fa femfe tu opposan nira lagine bokima khuru opposan munera mabirin ge buru fahamu alako lagine di
ka hinne soto e ka boki ala falama kana ka hinne nana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namari. Dia, itu yang gue aja sende. Namari.